Sanibonani bafethu, today senze vlog exercise inyawo wethu namanzi bafethu, phethe namanzi yebo leyo nto. Sisuka la hlala khona siya town ngeenyawo. I don't know how many kilometers, but it's serious kilometers. Welcome to our vlog, okay guys. Let's hope nizoyithanda. Sonibonisa indawo zalana cause sazohamba hayi indaba yokudlala, sazotsamaya hayi indaba yokudlala guys, because kude down kude, but sofika ngenyawo sa exercise guys, sa exercise. We testing how strong we are, cause tamani buye egoli ngamavila, but sibakhomba ukuthi cha thina singama warrior asiwona amavila. So abani nathi bafethu siyofika la kumele sifike khona. Yayibona leyo nto. Na umuntu wami lemuva le. Niyambona? Guys, ukhathele. Guys, ayiluse team lo. Ikhathele. Ayiluse team be. Angeke ukhathele eli kangaka. Uyanweba baba. Uyanweba. Kodwa angeke ukhathele eli kangaka. Awuthi uyanweba kaloku ebethu asihamba so uhambe ngewalk yami. Bese kuyas fresh. Yani. So ngenza ngifile guilty ke ngoku. Cha wena. Ngenza ngifile guilty. Nitsho ucace. Usethi nginciphisa. Awu. Ikhona njalo. Awu phela. Namuva guys. Yangimangaza le show yo. But kuyasikhulu lapho. Sezivuliwe izikole ke la emakhaya guys. Izikole zivuliwe. Abantwana baya esikoleni. Cela ama transport konke lokho. Nje yayibona yona. So mase muthi indawo ke bafethu. Ake sesihamba bafethu le transport abantwana ke la. Bona khona abazali yonke lo nto. Gcwele nje ama transport, amatekisi, amawati. Yayibona leyo nto. Kusho ukuthini? Bashaya imoto phezulu. Yayibona. Kusemakhaya guys la. Kunabantu bathi akuphithizele emakhaya. That's a lie. Akuphithizele emakhaya. But emakhaya phithizela ngoDisemba, phithizela makuvula isikole. Emini hayi cha. Yabo akusaphithizeli ke. Akusaphithizeli nazi ingane lana. Kule imoto yabo le. Amupula. Lo mshita. Yabo. La sekhona guys kule. Wathi say moto. Yabo sesifikile. Ukelile mos. Kana semakhaya ke guys, ngijabula transport. Yebo ingekho salana naziwe zikhala kanjani kuhlu. It's because like indlela zala zimbi guys, like lana akhotha road khona lendlela so most, so itha road ithatha mongene town nakhona inama potholes, so it's very bad out here. So we need abantu abayazi umsebenzi wabo. Masipala makebuya le way azosiza step spread, please masipala mabuya le video le uzosiza step spread acela. We begging you, because step spread sendaweni enzima kabi, especially kwindlela zemoto ziboza njani zibad. But imizela mihle guys lana see lana ngapha Tassel border if I'm not mistaken. Yes, Tassel border this side. Border le yonke ke le ndawo le guys. So let's say bye okwamanje phela nikhomba ezinye indawo because already ngibonisile le. Yeah guys, abona ke ngoku sesizofika lapha siya khona. Yabo mas la I think naku la siya town lapha imall lapha siya khona ke manje. Siya khona guys. So let's go. Kusho ukuthi yabona masifika lapha sonikhomba. We walking, we going to town ngeenyawo. Yayibona yona. Yabo siyawoka siya ngeenyawo.
siyofika lapha abanye ke laba bathini ba-active they run banda indlela hamba ngayo yabona ingahambi endleni kakhulu thusa imoto. So we are about to go there, guys. So manje masifika siphinde nenze nama-clip ngama-clip because maseseduzane ngula selipota la selipota la selipota la bafethu. So sesofika manje waclose ayo bafethu sesifikile down yabona seseduzane naye down. Sifika ngeenyawo la suka kuphi suka le kude le bafethu le eyibona yonto sofika la ngeenyawo hayi bafethu siyahamba ewe kude njani manje but mayudonsa kanje naye sesifikile apha suka khona ke naka suka le kanti abaleze le suka le ya suka lapha ya. So kuyahanjwa guys, kuyahanjwa bafethu. Kudlalwa. Sinibonisa abantu ukuthi we can walk. I don't know how many kilometers ukusuka le ukuza lapha. Ama-serious kilometers, aso ama-kilometers nje ukudlala maybe nondoni. Serious kilometers. So you must be fit, you must be strong. So I call this healthy walk. Yayibona yonto. I-walk healthy bafethu yayibona. Just for ukuthi umzimba ukwazi ukufunctiona kahle, amalungu omzimba be-grand yonke into yayibona yonto le. Into ayike sesifikile bafethu down la. Nawe down sesifikile. So kusho ukuthi we passed the test bafethu yabo. We did pass the test sifikile down. So phela senze maybe ama-activities papa down simbonise ezinye indawo because already sesifikile down. Ukujuluka sijulukile. Awujuluka sijulukile namanzi aphelile nawabona namanzi nawabona une-ice nawaphuziwe bafethu asihlala. So it was serious journey, it was serious war neyibona yonto. It was serious war yabo. So hayi ke sesiyangena down manje singene down bafethu no. Asizingqwela ka mancede kule makhaya. Sizingqwela sifikile e-town ngeenyawo. So ngobani ingqwela bafethu ngobani ingqwela yithi ingqwela sesifikile e-town phela. Sifike kuseni akho umuntu. Hawu siyaboqala nje abangena nje la e-town nje. Hayi kaloku ayikanjalo phela. But senditho abantu abakho baningi indlela ombheka ngayo manje qamba manje hayi kanjalo guys ngisho ukuthi abantu ba-few akugcwele nje neze yabo. Le iyona ke le imoli yalana ke le bafethu iyona imoli yalana ke le bayibiza ukuthi Steak Spray Plaza ne ya so imoli eshali Plaza guys bayibiza ukuthi Steak Spray Plaza if I'm not mistaken. And then ngapha angazi kwakhiwani but ngapha busy, there's something they are busy with. So nje kubhizi nje ngapha yabona mafuna inkuni nazi inkuni lana zathengiswa bafethu abona ke la phusha amabhizinisi ahlukahlukile bafethu lana kusemakhaya yayibona lento ivela kahle as guys mawuna umuntu othanda ukurasela njalo abuse men's abuse and ayenzani everything men's abuse when the men's abuse be and yenza it's men's abuse amadoda yebo lonto. Okay guys again ukuthi for ibenche le vlog, so I'm gonna make sure le vlog iba smart guys ne, because diphethe abhlungu apha amanzi yabo kaloku mesihambe long distance to come this side. So sangena ke ngweplaza guys, we entering the plaza, we going higher. So I think so qala ATM
I think so start up ATM, and then after ATM the squad na FNP food lapha so tala lapha nepe. Yeah, so tala FNP the squad. So manje sivale bafethu so ivula masifika pha ATM. Tada. We done. Guys, yes, sesibuye town ngoku ne. We have bought into mesizithenge. Sathola ama energy yabo. Ma energy awe wathi into le. Awe tweezer. Awe tweezer. So ngoku sendleleni ebuyela endlini guys. We walked so fika town and then we walked back endlini. So guys, thank you for watching until this video yafika la. So mecela like and comment and subscribe and make sure guys which na support abafethu. Yebo guys, anginawo amazi.